twongeye kubaha ikaze kuri Top Figure TV. Abakunzi b'ibiganiro bya Top Figure TV twongeye kugaruka. Rero nkuko twagiye tubemerera kuva na kera, tubabwira ko tuzagenda tubagezaho amakuru y'ibyamamare, amakuru yabubatse ibigwi, amakuru agezweho. By'ukuri nta handi uzayasanga uretse kuri Top Figure TV. Amakuru by'ukuri y'umwihariko, amakuru tuba twagutohoreje, amakuru ameze neza. Nta handi ushobora kuyasanga atari kuri channel ya Top Figure TV. Maze kuvyumva nkuko rero mumaze kuvyumva, by'ukuri akajwi ko mwamaze kukumva, sindi bugaruke kubasobanurira ngo akajwi ninde. Yego, ariko amazina ni yayandi, ni Papi Clever na Madame we Dorcas. Couple yubatse ibigwi cyane, yubaka ibigwi cyane binyuze muri Papi Clever and Dorcas official. By'ukuri rero n'abahanzi bagiye bakurura abantu benshi, n'abahanzi bagiye bubaka ibigwi byinshi, n'abahanzi mbese bagize aho bakura abantu mu buryo bw'umwuka, bagira naho babageza. Noneho rero mbega uri kuribaza ni iki tumye tuza kuvuga kuri Papi Clever na Dorcas? Ni iki cyabaye kuri Papi Clever na Dorcas? Ni iki kidasanzwe kuri iyi couple? Ni mu kanya rero. By'ukuri niba ari ubwa mbere uje kuri channel yacu ya Top Figure TV, tugusaba gukanda subscribe kugira ngo amakuru nkaya ukagenda kugeraho, kuko dusanzwe by'ukuri tubazanira amakuru y'ibyamamare, tubazanira amakuru agezweho, tubazanira amakuru y'udusha twagiye tuba ku bahanzi, mbese n'ibyo bateganya gukora, n'ibindi byose bijyanye n'ibyamamare. Rero twugusaba gukanda subscribe kugira amakuru yacu agende akugeraho. Rero tugiye gukurikira, tugiye kubabwira mbega bimeze gute, n'iki gitumye, n'iki kidasanzwe kigiye kunyura kuri Top Figure TV. Nkuko bisanzwe ni kuri tariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 2024 muri Canada, ahitwa Massachusetts, mu nyubako ya Tsongas Arena. Ninde tugiye kuvugaho? Niki kigiye kuba mwiyo nyubakwa? Niki gishasha kigiye kugutungura mwiyo nyubakwa? Niki kigiye kuba muri ku mugabane wa Amerika? By'ukuri nta bishasha, nta bidasanzwe, ariko urebye bivanye n'igihe bigiye kubera, naho bigiye kubera n'ibyahateguriwe, by'ukuri bigiye kuba bishya kuri wowe, bigiye kuba bishya no ku bakunzi ba Top Figure TV. Ni Papi Clever na Madame we Dorcas bamenyekanye cyane mu ndirimbo zo guhimbaza no gushimisha Imana. Baririmba, benshi babamenye ku ndirimbo zo muri Cantique, indirimbo zo gushimisha Imana, mu ndirimbo z'agakiza bagiye bazisubiramo, bongera kandi baziha undi murya w'inanga, bongera kandi bamenya ubundi buryo bagenda indirimbo bazikoramwo zikaza kongera kuryoha. Rero bagiye bubaka ibigwi muri ubwo buryo, bava kuririmba indirimbo za Kinyarwanda, barimba indirimbo z'igiswahili. Noneho bamaze kuririmba indirimbo z'igiswahili, by'ukuri baje kubaka ibigwi muri East African Community, cyane cyane mu bakristo, cyaje kuba ikintu gikomeye cyane. Noneho rero ni kidasanzwe uno munsi, ni kidasanzwe mu kwezi kwa 9 tugiye kujamwo. Mukunzi wa Top Figure TV, by'ukuri ndagutumirira kubwira n'abandi mbega niki kigiye kuba ku mugabane wa Burayi. By'ukuri no couple igiye gutigitisha umugabane muri no misi, nkuko mubireba ngaha kuri screen. Rero bamaze gushira
bamaze gushyira hanze itariki y'ukuri, bamaze gushyira hanze n'icyo bagiye gukora kigiye gukorerwa muri Tsongas Arena muri Canada. Muri aka gace ka Massachusetts niho bagiye gukorera. Mbega bagiye gukora iki? By'ukuri rero nk'uko twagiye tubabwira ati agashya kazogenda kaba tuzagenda tukabashikiriza. Noneho rero si ukuririmba gusa indirimbo z'igiswahili, si ukuririmba gusa, by'ukuri bagiye gutungurana muri no minsi, aho benshi bagiye kubona iri tangazo rimaje kujya hagaragara, rimaje kujya ku mbuga nyinshi zitandukanye. Ni itangazo litubwira igitaramo gikomeye cyane kigiye kubera ku mugabane wa Amerika. Noneho rero urebye ni muri Canada, muri Massachusetts nko twamaze kubibabwira, niho bagiye gukoresha igiterane. Ni hanze y'u Rwanda. Couple ya Papi Clever rero mbese ku mugane w'Uburayi, ku mugane wa Amerika yagiye gutungura abantu benshi, kuko benshi ntibari biteze ibijyanye n'iki gitaramo. Ariko by'ukuri uri kurareba no muri Canada, amakuru ava muri Canada n'amakuru ariko aragenda ashimisha abanyarwanda batuye ku mugabane wa Amerika, cyane cyane muri Canada n'abandi bose batuye hariya. Sindi buvuge ngo abumva ururimi rwa Kinyarwanda, cyane ko igiteramo bagiye gukoresha hariya si igiteramo kigiye kuba bazaririmba indirimbo za Kinyarwanda gusa, bazaririmba n'indirimbo z'igiswahili. Niyo mpamvu rero abantu benshi iki gitaramo bakiteze ko byinshi, bakitegereje by'ukuri, bagitegerezanyije amatsiko menshi. Rero ni nk'uko natangiye bibabwira, ni igiterane bise cyo gusenga Imana, bakitiye icyo gusenga Imana, kandi by'ukuri birumvikana, ari nacyo gituma abantu benshi bagitegeranije amatsiko menshi. Icyo giterane rero by'ukuri urebye bakise ngo be part of 10,000 voices. By'ukuri rero murumva ntabwo ibintu twari kuvyigumizamwo. Nk'abakunzi ba Top Figure TV mukeneye ko tubagezaho bishya bya buri gihe, bishya bya buri munsi. Rero nguko Papi Clever na Madame we Dorcas, mucyo bise Papi Clever and Dorcas Official, nicyo kigiye kubica bigacika ku mugabane wa Amerika. Rero tugusaba gukanda subscribe. Iyi ni by'ukuri aka n'agace gato tukubwiye. Noneho rero amakuru nuko bizagenda bigenda hariya muri Canada bitazagucika ko utakanze subscribe. Turagusaba gukanda subscribe, uguye n'akazogeraho hepfo, kugira ngo amakuru yose n'ibindi bigi byose bagiye kubaka hanze y'u Rwanda bizagende bikugeraho ku mwanya. Noneho rero ntitwatandukana bakunzi ba Top Figure TV, nababwiye amakuru by'ukuri ariko aragenda acicikana hanze. Amakuru y'umunyarwenya Patrick, by'ukuri Patrick yamenyekanye ku izina rya Rusine, umunyarwenya azwi cyane mu gukina comedy. Hari amakuru ariko aracicikana hanze yamenyekanye. Aya makuru yamaze kumenyekana, nta kiribanga. By'ukuri aho Rusine yafashe umwanzuro, ahitamo kubwira cyangwa se kumenyesha abakunzi be, abanyarwanda n'abanyamahanga, akari kamaze imyaka myinshi ku mutima we rwose, mu kwambika impeta y'urukundo rudashira umukunzi we Irene Uwase Nizira, nyuma y'igihe kirekire mu munyenga w'urukundo. By'ukuri rero murumva ko na Rusine yabaye umuntu w'umugabo, yamaze gufata umwanzuro. Nawe rero ugane iya Rusine. Bye bye.